Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Laingot ki breo ki balangan yau jingpang COVID-19, ha West Castles District, mentai ki layo biang ya ke jingkot jingkia, hadian be ki layo ya ke jing sumar ke Bapura, bat mentai ki bor penya jong ke Civil Hospital Nongstoin, kila pelat no ya kini ki laingot, ban net pai biang shalayeng. Kat kum ke jing itu Dr. L.L. Marceau, ubapet ya ke Corona Center, ha Civil Hospital Nongstoin, ulong ba ya kini ki laingot la pelat no, hadian ba ka RT-PCR test kala pau negatif. Kini ki laingot ki balayo biang ya ke jingkot jingkia ki kentop, yau nong buat jong ke trok, Kit Cow FCI na Maungap Motion Road. Upulet jong ke 4th Battalion bat kawai ke di Kenos ke ba napok ke senong pendeng rei. Hasyawan pelat no ikini ki laingon u Dr. Mausor ulayas thuru ba nakaliang jong ke tenat ke koi ke kia kelabata yaki bakidai ban songkop shua hayeng hadu shitiyau kenti. Kecing pelat jong yaki kedai ba hadin bengilayo ya ka report na Shillong. Pelat jong tasni kilong laingot arngot kedai ki senrang. Way day na po 4th Battalion, way day na tanya riang do, try ka FCI, babut kali FCI, but way pada inos iba wana gohati itu ngilak pelait kan panpasya pastoral center namtaga namtaga banlek karantin ha pastoral center, but ngatrai stang lasai ne lasisi kin pelait senang tay panpasya lagi, but advice yung kalau yang itu bakin follow yaki prosedur kata ka SMS prosedur mo ka sanitization ka mask bat ka spacing lani kata ka physical distancing bat ngi airu bat ka advice bakin maintain chwa ya ka quarantine hayeng home quarantine ka ba nyaus ngi bat hadin kata la domdan symptom la domdan ye kemut ki ala ban tray jam ban lek tray yelak jam kam lay ban lek sini setai.